Dala. Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Proverbio 20, versikulo 20. No ilunlunod ti may sa ata o ti ama, wenno ti inana, maidap to ti pagsilawan na, iti tenga ti kasipngatan. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dala. Kinapudno ken biag. Agsyat tayo manan, Francis. Awan kwarta kita, Paolo. Ilibre ka, ah. Apay, anak kwartam? Ada yung tadagit idadakal mo, ang allowance mo? Adda sa nga ribok ditoy. Asin ang orti kadwatang agbar? Dua talangan, ha? Nagawid mat ngamin ni Freddy. Kanayan naman nga agawid na masapa na dya, Freddy. Jakman na mo, iti day tao. Dakal mo tan tinagbaliwan na. Nukas tang agbar ta. Saan mo na sumursurot ka data? Anya nga tatinaknakan na dya tao. Ala, di tan pagsarita ni Freddy. No di na kaya ti sumurot. Di dua talatan na mapan. Kabalan tamat ti agorder, kan agbayad. Ni ading mo Apaulo ngay Rhea, anak ko. Saan ka di pa yan nagawid, nanang? Awan pa'y mat. Ay, awan amok dita, nanang. Teksam man, ibagam nga agawid anasapa, tadaramidan me. Ang mga nuadamanan na pananda itigayim na, nanang. Ah, nagbardamanan? Nalabit akas na, nanang. Nakita nga agsarsarita da ka ni Francis ijay pagadalan ni Taykat. Ay, oo na yun da dya kabsat mo. Awan mo't dengganan asao. Tanapat patagtibisyo na kenkwana, nanang. Ay, problema ka na yun ti ipapay da dya, Paulo. Awagan niyo, taungtan niyo, nanang. Marmarwam da dya asulpang. Asinot yung maawag? Ginanang mat. Ngamdyak kayat asong batan ti awag na. Sigurado nga agungat mananday jay. Apeng amin adi mo i-off ti cellphone mo. Nalipatak nga rod. Saan da nga tangaam mo? Adito nga inuman tinapananta? Tisigod apapapananta lang ti amuda. Ket husto laeng. Tadito itinapananta. Istrikto launay mat nagit idadakal mo. Naku nampay. Isu akmat langan kadakwada. Takas jayda. Ungat la ka na yun timangmangag ko kadakwada. Agsapa manay, nga maawan pa'y da dya, Paolo. Nairwaman nga agsapa ti panagaw-awid na. Sa dino man nga tan, tinagin inuman da idirabi. Day tati saan tayo nga amulakay. Di na mo't sungsung-batan ti awag ko kenkwana. Nay, Ne, si kamot gaya man, Paolo. Apay nga'y takalang agawid. Naturugak iti dagos ti gayam ko, tatang. Panagkunam ka day kat may parbang ti kastangar aramidam. Punaktukat. Agungat kayo manan. wana, tadi mo matamutyar aramidam. Kasano? Naistrikto kayo launay. Makauma kayo mat. Lord dada ka sa mapasamakan kay jay. Da kami mo't lang iti inayo tagparikaut. Numabalin lang agpili iti naganak. Saan ada kayo ti pilyak? Asino ti saan nga agungot iti kasta nga ibagbagam? Asino ti saan nga agbalin nga istrikto? Kat kasta mo tiyar aramidam? Solpang kamat? Nuawan kayo. Amangan nun naragsak ti biyag ko. Anyang arot ti kayat mo. Bye-bye anda ka. Diyak mo guston ti kasta pa nagsungsungpat mo ah. Apay ngamin nga ipilit mo ti kayat mo. Di ka man makibiyang manang. Iso nga istrikto da, nanang kentatangken ka, tadi mo ammo ti araramidam. May bagam ti kasta. Ngamin, saan ka amaong ungtan? Tanasing petak. Sana kakaskin ka asulpang. Dumabalin lang ti agpili iti naganak. Saan nadananang kantatang ti pilyak? Agpanunot ka man. Dananang kentatang timang pakpakan ken ka. Iso adi ka agsasao ti kasta. Hoho. Istriktudan tumat ngamin. No awan da tatang ken nanang, asino nga iti mangipaay iti kasapulan ta. Agpanunot ka mamat. Anyang itimbaga na ng kantatang mo, hindi nagawid ka, Paolo. Anya kumapay lang ti ekspektaram kadakwada.
Kas iti sigod Sinermonan dakmanen. Anya? Ay, makaparurod nga rod. Anya nga tano agabang kalangan? Sigurado as anda nga umanugot. Dagi jay pa iti kunam. No kasta nga rod, agan anos kalatan. No mabalin la kumasukatan dagiti naganak. Sukatak idan. Ha? Si kakit dimot. Sana mabalin Nangarunag at si bibiyag pa nagiti dadakkal mo. Basta, addan to aldaw da. Inaldaw laang nga ma-stress ka, Maricel, adik ka. Kasanumot ngamin, kat sulpeng di ka anak manang Lucia. No para kanya, kat saan kayo umot ang nagkurang nga gasawa? Kat no kanayon mi asermunan day nga ubing. Saan mo't amamartag nila kay mo? Ngambang yinom ti barkada ni Paulo, manang. Taga ano mo't ayaday ta abarkada na? Diyak man amo. Ngamkasla dayo mo't dito'y lugar tayo. Day ta tirigat na, no bad influence ti barkada da. Uray anya a klase ti pamagbaga ti aramidan nyo, ay awan lata. Ay, wen nga rod manang. Di kay mauma amang bagbaga iti anak yaw. Adan to siguro pagnakman na. Sapay la kuma. Diyak kayat amayaw awan di anak ko. Aglangan na kita, Paulo. Apay ngay? Adalakad mi kadag ti gagayam ko. Ha? Sa dino? Adayaw ti papanan mi. Anya ngay ti aramidan yu jay. Agpasyara. Ayat mo ti sumorot. Ha? Ay katwa na. No manugot dalakid di. Ada kwartam dita. Adda intad ni nanang allowance ko itay. Awan badok. Pabuludan ka na. Ado matibadok. Agpili ka, no niya tikayat mo. Ay, rabiin, ngamawan pa'y ni Paulo. Sa di naman nga tan tinapnapanan day di putot mo. Si Morot lakit di manan ka nang iti gagayam na. Naimbag kumamat nusong bata na ti awag ko. Amo mo, tikayat na asawan day tabakan. Siguradong agsapan tumanan no sumangpot na jay. Diyak amo no anya ti aramidag iti dayjay nga anak ta. Aglablabos mo tan. Di mo ni-stressan ti bagay. Agawid tulat ta na jay. Urasak na umaak matan ng agsasaw. Ay sapay la ko mga rod, taagawid inton agsapa. So ti aramid na. Kayat na ti maturog itayan ti barkada na ngam ti agawid di ti balay. Amo na kami na sermonan ta no agawid na nabartag. Ni tatang ngay nanang, Nasapa arimwar, tamasapa ka no ti trabaho na ita. da kayo ngay. Agrubwatak mo tan ta isupay jay mailakok. Ni Paulo, nagawid ka din? Awan pa'y nga rod, anak ko. Ne, idi pa'y rabi asaan anagawid Agawid tulat ta dayjay. Nasapa pa'y mo't ngamin. No kasta amapanda iti bar iti gayem na. Alas 7 iti agsapa nga agaw-awid. Di aglangan tumanan. No sumangpet, ibagam asumreklat ta. Sayang ti maadal na, no aglangan manen. Wen ano dumungag kanyak nanang. Dumngeg man ken saan, ibagam latta ti imbagak, anak ko. Naimbaglaan ta nagawid kan, lakay. Anda ka di parikot bakit? Saan pa'y anagawid ni Paulo? Anya? Nanene. Hindi pala rabi asaan ang nagawid. Madanaganak nga ruden. Oh, na yan ni Paulo. May kaduan arabi ita, saan ko anak ita ti anak talakay. Saan mo't nga rod ama kontak? Kasano nga ruden na ita. Sapay matutudo man. Sa pulan ta ti anak ta. Amang ano, adada iti bar akanayon apapapananda iti gayem na. Ngayon paglangan tayo papultang ko tilugan itay. O sige. Rhea, ano sam ti mabati dito'y balaywan? Wen nanang,
Agan-anad kayo ka ni tatang, ha? Rhea, kaanakan! Rhea! Mabit lang, Auntie Lucia. Sumay kayo, Auntie. Nalamag di tarwar. Dananang kantatang mo. Ah? Apay dananang kantatang, Auntie? Intaray da kano ida iti ospital. Anya? Apay ka no, Auntie? Anya tinapasama kadakwada? Na-aksidente da, kaanakan. Anya? Nanang, tatang, Anya? Anya ti makunang Paulo? Naragsak ka, itan? Naragsak ka, iti makit-kita mita? Ha? apay pinanawan da kami. Dayta ti bunga ti kinasulpang mo. Naragsak ka mat siguron. Tawanan ti mangungungat kan ka. Saan na no day tamanang? Basol mo! No apay na pasamak ti kastoy. Basol mo! Amok adak daw tinagbasulan. Ngam saan kumamat agas tamanang? Uray, anya pa'y ti araramidam. Di kan tupulos mapakawan. Sika ti makagapuno apay na ulila ta. Anya ngayon ti planong ita, Paulo. Naitabo ng ti bangkay dagiti dadakkelyaw. Diyak amo, ante. Kagura naklaw na itikabsat ko. Saan ko ang mababalaw ti kabsat mo? Kasanuak pa ita, ante. Diyak mo no anya ti sungbat ko iti saludsud mo. No nagawit ka kumangamin iti daijay nga aldaw. Saan da kumaan aksidente? Rimwarda, tapno sa pulen da ka. Tadi kamat ngamin nagaw-awid iti manong aldaw. Diyak impagarup. Mapasamak ti kastoy, ante. Aklonan tayo tinapasamak. Tasaan tayo mat na maisuble tinalpasaw. Anya ti aramidam dito'y balay. Mabalin ti umutang, manang. Panagkunam ka di kat adda kwartak. Awan nga minan maisa ang kumanang. Bayadak to nagsweldoak. Awan kwartak. Kita ama makitagtagadak lang. Wano saan? Bagaslatan ti ipabulod mo, manang. No si bibiyag kumapay dagiti dadakkel ta. Santa ko mga grigriga ta kastoy. Manang, nagbabawi akong tinaramit ko. Uray agbabawi ka. Uray agsangit kay tidara. Saan mo may subli ti biyag na nanang kantatang? Sapay la kumat. Mapakawanak, manang. Amom, no niya launay ti pagsaksakit ang tinakam ko. Nairam-rama na kiti kalukwang, Paulo. Bumuludak man iti bagasyo, Auntie Lucia. Sa di no tinaggapo am aya. Ape akas lang nagsangsangit ka. Iti ayan ni Manang Rhea, Auntie. Umutang ako makankwana. Ngam, Saan naka pinautangan? Aging gaita. Kagura nakpailaan. si kalat na ti pabasulan na. Nang runa pa'y ita, kat marigrigatan mo at itibiyag na. Awan marami tabasol ko, Auntie. Pudno tim na ibaga ni Manang. Uri ag babawi ah. Uri ag luwaak iti dara. Sana na may subli ti biyag dananang kantatang. Bayam, takasaritak ni manang mo. Malaw may ka, sumbrag ka taag kapi kapay.
Kamusta ka, Haria, kaanakan? Kasi ti sigod, anti. Nagrigat ti biyak ti maysa nga ulila. Maawatan ka. Ngam sapay lakuma, taagbalin ka anatibker, kaanakan. Aging gayta, nasakit tinakam ko iti kabsat ko, anti. Di mo liwayan ti agkararag. Dumawat ka iti tulong ti Diyos. Tunggal marigatanak, malaglagip ko dananang kantatang. Saan da ko maan aksidente? Saan kami kumang agrigrigat ita? Nakaturpusak ko mga anti. Ay, anya ngay nga rod kaanakan. Nagrigat lakit din ti kastoy, anti. Kasi ti kanayon ko ngay baga. Agkararag kayo. Agbalin kayo anatibker. Tulungan nyo ti bagbagiyaw para mutlaang iti masakbayan yaw. Bayada kung ti utang ko kada kayo, Auntie Lucia. Amang ano awan mo ti saang maw. Adam kid di, Auntie. Nay, ano ngay tasakam? Nasugat. Wan nga rod, Auntie. Nasugat. Kabayatan ti panagtrabaho mi ti construction. Ay, kaanakan. Agan-anad kamot ngamin na. Saan akom kompormi ti pampanunutam. Ipabay sampay lang ti atensyon mo iti trabaho, no oras ti trabaho. Wan, Auntie. Noad ako masabali a pagtrabahwak. Pumanaw ako ni Jay. Angam, awan mat ngamin. Anya ngay nga rod kat di kamot nagadal. Day tamot ti dalan a pinilid. Nagbalin ka ngamin a nasulpang iday. Saan ko nga ilibak dayta, tapod mo mat, Auntie. Ado dagiti nagbasulak ka nagkurangak. Uwan gayam, nakasari tayo ka din ni Manang Rhea. Wan, binagbagaak mo ti kabsat mo. Uray si kamot, agkararag ka ngamin. Dumawat ka iti tulong ti Diyos. Iti kasta, iturong na ka iti husto adalan. Uwan, Auntie. Sumurutak manan kada kayo intong Domingo. Ay, kaanakan. Pakimisa tayo manan. Dagasan nakto dito'y balay. Kan bareng makimisan tumat ni manang mo. Ti panangipangag itinaganak tayo, kat silaw amang iturong kada tayo iti husto adalan. Ngam ti panang bastos, kan panangilunod, kat mangyag iti sipngat, kan panagbabawi. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isang sagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.